Une u kerteng kajing sisya ngamtip da day container day senrang ne lada day u container senrang lada day manor telaya ka kemi jong me lek telaya ka para ka men jong me lek telaya ka tengah jong me ya ki kun jong me telana ya ki waju telaya ki briu balai ngap jana me ne ngap jana me ne ba me wan telaya nga me wan komen da ka tela ka si ya nga ne nga don jinga day bat me ne nga day tengah ya men ba men telaya nga me day contain day senrang ra pen mi em po social media bat kadur jong me yong intip o me day ka contain day senrang ka kerteng jong me ka jing shisha ka jai ram tho ra ka ai ram tho ra me wan batai start ya nga me wan tela wan det ya nga balai me ai jai ya nga ne nga ap jai ya me ne nga pan jai ya me ne me wan komen kum tu haba me kwa ban komen tesa komen ong ka bid ong ka temen ong ka bakwa like bakwa komen ong ba kum ta ba kum ne ong ba ka ba briu ong ka bas new briu ong ka ba kum ta tang nice tela balai me su tela ya ki briu hato men tela me mut me men tela kum ne me mut ki briu kin so tanat ya me bawang wat ka kemi jong nga ka ba kaya ngar kam ju tela ra ya nga de me ba wan tela de pa ba wan tela ya nga ulok jenga bari ba sumar ya ki kun ki kiti jonga ba aja ya nga ba pendap pendiang ya nga umju telare ya nga meu pau ba me wan tela ya nga kumne wan komen tela ya nga kumne takkan mau bahaswa wan tela dang adei lada me bu ka original kerteng om hatu Facebook sudan bok kajing sisa mebu te ngam tip re dei kane ka dei ka account ka fak account mesna khnang fak account na mar ba men yo ban kren ben yaki briu men yo ban tela ban det yaki briu lada dei meu briu ka briu ne ka briu jing sisa em me dei ban bu kerteng sisa ka kerteng ka ba sisa men bu bat kidur kidar jong me lada me dei ubak le profesional dashboard te tang kumta te me suamen keren sa kermau sa perkhat bah me le tela le det ya ka kemi jong me ya ka para jong me ya ka tengah jong me ya ka kun jong me ya ka men para jong me ya pa jong me ya ka kemi jong me le tela ya kita yo sneu wat jo wan tela ya ki briu ndai ba me ba mo wan ai ja yang ni